Kanyang laki din! Class, did you understand the lesson? Ma'am, ni Joel, as-asaran nakmanan. Ni, anuan kaya? Agtugtug akawak lang dito ya. Joel, mahay-hay blada kun ka. Di mo ibusan ti pasensya. Yar arasaas na, akasla kanubulan ti rupa. Ni, apay nga gungat ka. Saan nga insult day jay? Cute ka nga rod Imbagak lang mat. Akas lamon cake data rupam around face. Oh, nangagyo, ma'am. Nugasan no nga uyawan na. Quiet! Quiet! Loko ka talaga, Joel. Pinag-high blood mo manin ni Ma'am Severina. Kastamot isuna nga ungat. Apay nga min adi mo pala ibagakin ni Jenny akras mo. Nagsungit mat ngamen. Ang awak lang kas jemutan. Agandan ka ang mga no ibaga na kakin ni Ma'am. Apay nga tangag paiso anak ang ungat dahil ta maestra tayo. Bakit gayam abalasang? Kudno ka di? Kunak na dasawa na. Old maid. Dandan ni agsinyuran. Ha? Iso dahi ta sumunga do? Agtanakan. Ang mga numanggag na ti pagsarsaritaan ta. Ha? Nagngato man ang tihils na siya. Nagngato pa yung height na siya. Ura di pa nagisnap na oh. Nangat-ngato pa yung tay heels na. Ay, nagsakit talaga ti ulo kiti daytoy nga estudyante. Agasam man, out of 50, 5 laeng ti score na. Sino na itang estudyante? Ni Joel. Sapay isulat ti aramidel na ti mga asar kadagiti classmate na. Ne, nalaing mo't ni Joel iti klasak Kat no naglaing nga agsurat iti essay. Kasano analaing? Kat idi na palabas a quiz. Saan namanen anay pasa? Ay, ibagsak kun san na talaga. Amangan mo't no adala ang ti pagdaldalanan na jay ubing. Ikampay iti chance na mo't Class, ti male reproductive organ, ti sperm kat ag trouble manipon. Uy, Jenny, sperm ka noong. Kasla si katay siya. Kanayon a single cell. Joel! Anya ti aramidem? Nagbastos, ma'am. Tilayar arasaas na. Ibagbak lang mat nga I love you Quiet! Quiet! Papigsaam man day ta electric fan, Jenny. Iturong mo kanyak tamahay-hay bladak sana pirme. Number 3 daytan, ma'am. Yan anak man pa iti danom. Uy, ma'am. Makapahay blood na talaga dayto ya, Joel. Ay, pudno dayta, ma'am. Oh, adto iti danong, ma'am. Agyaman ak. Di naksardangan nga as-asaran, ma'am. Saan nan sa namayun ulo ti agadal? Paayaban yung adagiti parents na. Ay, wala niya. Kasaritak man nga agpaiso dagiti naganak na. Ala ka, Joel. Nakaungit itay ni Ma'am Severina. Uri lalim mabaga siya. Ni, basol ko nga rot. Madama nga nga explain ang sa bali mo tararamidan. At dalangin niya rasaso kin ni Jenny. Ano yung bagam ka ni Jenny? I love you. Puno ka di. Katuin, ijay ko lang ana ibaga tirik para kin kwa na. Nakita kang agsarsarita da Jenny ka ni Ma'am Severina ijay klase na itay.
Sikan sa ti pagsarsaritaan da siya. Nasaya at tasimbangput kan Joel. Basam na tao. Anya day tayo awat mo kanya, Uncle. Sura tanagga po iti maestram. Ha? Surat? Kaya't nakano ang makasarita di maestram. Apay, anyat aramidem iti eskwilaan. Kunak man no sumsumrek ka nga inaldaw. Sumsumragak mo't nga inaldaw, Uncle. Dan samet kalukwan nga aramidam. Mapanak ko maglako itinatang saanan mapan ko lagan kasarita di maestram. Sinurata mo't lang di guardian ni Joel? Wala, imbagak, anas ka na makasaritak. Ay, jakman amo no sa dino ti ayan dagiti naganak na dayjay nga ubing. Ta ibagbagada nga awan kanong mat dagiti parents na. Ay na, awan bibiyang ko iti dayta. Tinasken, agadal analaeng. Mas daawak nga ron. Asino ti mang papaadal kan kwa na no awan dagiti parents na. Siguro self-supporting. Hello, Miss Beautiful. Isnabera ka mat. Nusan ka laang alab. Ay, Ulitan man timbagam adaya mo timbakak. I-report kan atalagay di principal. Tape aya. Anya ti basol ko ken ka. Damagampay lang. Kras ka laang mat. Dakas aya. Ipulong ka kin ni Ma'am Severina. Sige, ipulong mo lang. Saan ko akabutang data at terror at teacher? Anya nga oras sumangpot dyan paayam mo agar dyan ni Joel? Alauna ti kunak apanagtungtong me. Ni, 12:48 na. Awan pa mat. Ay, nasken nga umay. Nasken nga agsarita kami. Good afternoon mga ma'am. Good afternoon. Siya ti guardian ni Joel. Si Kagayam. Umunag ka. Ala, panawan kayo pa, itaanda pa'y klase. Ala, agtugaw ka manong. Agyamanak ma'am. Siyak tinagsurat kan ka. Takayat ka akasarita. May naig ka ni Joel. Anak mo ka di? Kaanakak ni Joel ma'am. Kabsat ko ti inana adak sanggasat ta natay anang yanak ka ni Joel. Kasta gayam. Diyan mo tatang na si Murot iti sabali iti baby pa lang ni Joel. So asyakon at inang taraken kan kuana. Isumat lagayam Isumat lagayam nga anya ma'am. Medyo naloko day jay akaanakam. Ayun gaya ma'am. Inyalaan kay tinasamit abo ko pay. Pinarisak mo dun ay tinalami is abo ko Diyos. Anya da ito'y. Suhol ka di. Ay, regalok mo para iti nakapimpintas kan sexy a maestra. Sika man pa, itinakaibaga kanyak iti kasta. Donato gayam tinagan ko ma'am. Kasla don romantikaw. Severina matinagan ko. Mabalay nga awagan ka iti Sebs. Kasla mas sweet nga men ka no Sebs. Kat sikalata, no isuti kayat mo. Ay, nasaysayat sa no, ag tinawag talatan, tapno adan tumanin kalukwan nga aramidan ni Joel, awagan naklata. Ay, kat mabalin ngam jak matam mo tinamber mo. Isip mo amam, tita silpon mau. Ay, una. Ay, anya tinamber mo, manong? Manaw, apay lakayak launa yun ay iti panagkitam. Kasex-sex stick lang mag. Anya atawan day ta 60.
60, ma'am. 60. No baliksem. Kasla 16. Kasla teenager. Okay. Isave ko nga rudan tinumber mo. Nalpas nga tan akinasarita na uncle ko ni Ma'am Severina. Kasla dapay lang mit iti unag ti faculty ron. Nagbayag tan nagsarsarita. Kasla seryoso ti pagsarsaritaan da. Hun nga rod. Kasanungay no talaga nga ibagsak na ka ni Ma'am Severina. Siyempre, no ulitak ti subject na, isunan tumot lang ti teacher ko. Ay, sigurado da ita ah. Ungtan nakasigurado ng uncle ko. Si kanto mga aming nagloko ka. Oras ka mo ta. Nakarakaro ka ah. Di ka dingdang ti lison ni Ma'am Severina. Joel, Apa uncle? balasang paygayam na dyan teacher mo iti science. Isumot ti bagbagada uncle. Isugayam anasungit ako naam. Anya nga tinagtungtungan nyo uncle. Ibagsak nak ka din. Nagkunamot kin ka. Isumot ti rason. No apay a pinaayaban na ka. Mapanak man kit di agpalod di ta kantina. Uncle, anya tinagtungtungan nyo kin ni Ma'am Severina ko na. Ag-textmate kamain. Ah. Mahilig gayam iti buko pahay. Anya. Awagak man inton rabi ay. Damagag kin kwa na. May papaniti lesson plan na. Uy, Joel, di nakida-kida yan ah. Ipulong ka kin ni Madam Inton sumangpot. Awan pa'y mat ni mama. Apay analate ni Ma'am Severina. Itaman pa'y ngamin analate ni Ma'am. Ison sa raita ni Ma'am oh. Mangag ko di hills na. Good morning, class! Good morning, Ma'am. Karkar na, nakaisam ni Ma'am. Nakamake up pa'y sika. Ma'am, blooming ka talaga ita ah. Thank you, Jenny. Joel? Where's Joel? Present, ma'am. Apay ni Jewel lang tinawagan na. Are you okay? Yes, ma'am. Good. Okay, class. Let's start the lesson. Would you like to share what you understood about fertilization? Ma'am. Oh, yes, Joel. Fertilization when the egg and sperm meet. Kasla destiny, ma'am. Very good, Joel. Talagang adda na sursuro, miti klase ka. Ma'am Severina, kayat mo ka di mapantag merienda ije kantin? Saanan? Adda nga min or-orayak nga awag. Ha? Ada umawag kan ka? Wan, may sagayam. Oh, naadaan kan iti kayam ah. Iso ka di blooming ka ita. Nagmayat pa yan na itakiday mo. Oh, iso day to yan. Hello? Uncle. Oh, nasayin na kung dati sapatos mo, uncle. Ay, agyaman nakanakan. Sumip ngutan. Ada ka di atindaram akasaran asika tininong, uncle. Adda mapan ko pasyaran.
Saan kamot mahilig rumrumara? Asino ti pasyaram, angkal? Apay, saan ka di pa'y anay bagakin ka ni mamaw? Asino ti dakdakamatin yung amam ko? Ni Mam mo si Berina. Naibaga kanyak ti anya, angkal? Kalo agin inaram kamain. Ha? Ar-armam ni Ma'am Severina, angkal? Wine. Isu gaya makilata nagbalo ti panakilangan na kanyak. Ay ayaban na ko nga agriset iti klase may angkal. O anya nga itirik naman, nagbalin ka nga abay, iti kasarda Ma'am Severina. Kin uncle mo doon na ito, Joel. Siyempre naragsakak. Si kaman mo ti madan iti anti a maestra. Joel, Ma'am, ay este, anti gayam. Uray do kaan na kanila kay ko. Estudyante ka pa'y laeng. Kabayatan asaan ka pa'y naggraduar. Wan, ma'am. Anya lakit din. No problem. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.